Il-kap prosekutur Ewropew Laura Kövesi li tmexxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekuzzjoni Pubblika tinsab f'Malta. Dan l-uffiċċju li huwa parti mill-Unjoni Ewropea inħoloq fil-bidu ta' Ġunju ta' din is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet f'dar l-Ewropa, Kövesi qalet kif dan l-uffiċċju jinvestiga każi ta' frodi u korruzzjoni minn fondi pubbliċi. Our jurisdiction is to investigate and prosecute the crimes related to the frauds with EU funds, with the damage higher than 10,000 euros, VAT frauds with damage more than 10 million euros, organized crime, money laundering, and corruption, if these crimes are related to the main jurisdiction that we have. Hija qalet kif minn Ġunju quddiem dan l-uffiċċju tresqu 2300 rapport kriminali minn madwar 22 pajjiż li huma msieħba f'dan l-uffiċċju. Intqal kif fetħet 380 investigazzjoni minn dawn il-pajjiżi. Hija qalet kif minn Malta intbagħtu żewġ rapporti kriminali li mhumiex investigati minn dan l-uffiċċju għax mhux kompetenza ta' dan l-uffiċċju. Waqt iż-żjara tagħha f'pajjiżna Kövesi kellha laqgħat mal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali li qalet kif dawn ħallew il-frott. Yeah, they were very open. The meetings were very constructive. We discussed about the main duties that EPPO has and how we can establish a good cooperation with them, channel of communication, contact points based on the jurisdiction that they have.